Sinlik ada di rumah keluasan tadi. Ya tidak sih nak wanen. Saya pikir bahasa Kaliu gitu. Kepong. Ada nak aerobik. Nak aerobik pada lihat di dek situ pelai bensin ah. Bener di dalam lajak milu yo, mulai sekarang ngepong tu kan. Nak konen belur murid dipesuk le jani. Bener pelih itu sini. Mengenai tu. Yang cara marah cing orang murid ajak sata. Jani dewek ajak lu. Betul. Seseng-seng ajak seket, ngangin ajak telung benang itu. Tomplok aja ajak seket tak kudang ciban je. Okey, siapa nak pergi Ini kini ban. Dia mesiat dia lawan. Dia mesiat kalah dia bawa bedek kan. Jani guna-guna ya lah. Oh, dayo angon lagi. Dayo dia sangon. Seseng-seng jadi guna-guna lagi colek kalian saja. Lengis saya ni. Lengis lu alang, jalan lengis. Jalan kuliah yang kali lar. Cibapan lincah aja dek. Jalan lengis. Mas jangan minta lengis. Aduh cuma itu. Kadang balian dulu. Weh, terus ngalu jadi sing kijak-kijak ben. Nah, ya begitu, yen bantah sangon nyolek yang yadi pangnya ajak mulih ke orang mesti ni nenek lengis keken. Ini mah kelas-kelasan lengis ini. Nah kalau bisa cing orang jaga kuda pemenang ke bang. Oh, di sana ngaduan lu mundur nyenaken cocokan adu nih kami. Oh, nah keken. Bensin, lengis gas, solar. Ninot amat bensin ninot. Bensin lengis gas kadang ciketa lengis colek. Lengis bekakas colek katang yadi dek sing orang apa jengnyak ajak mulih. Buat tawang. Sangat lain nih, bawa cuma ada damping. Kita lengis kendal damping sejam. Nah kini jadi, pasti liu raus jadi sini. Jadi tukang batin cipen bedek kena korang lah. Kamu cikgu dia pura, tangkil kini buagong lah. Aden kan merabian kamu ide sakti tu. Oh, betul. Yang kau dewa. Uning kan unuk lah Jackie Chan sih. Dekat lunas. Itu. Pasti ada bukan. Ada yang mau motor mau peraturannya ketat dan. Aduh. Pasti nak butuh dia. Woi, mau kamu lebih guling yo. Lo kan ni nyasa mau lebih guling. Mati guling kan? Milu sih. Menek tembok betul ni meles. Jangan duduk. Apa tu? Apa le efek kita menek tembok tu? Dan ni kira jangan ajain. Jangan ajain. Hah? Nak apa lek-lek cai petang tangkil mai ke puri. Dia lemau di Jumat petang ke ini. Yang petang cai nak ke puri. Belum dan celekotok ni cai ni. Ini di pemelang puri ni. Saya bisa pulas, ha? Pulas bisa. Ganggu nu kan beritanya kan kena. Berita apa dengar cai lar? Berita nasional. Apa tu dengan? Bah genap-genap dengar dia. Abe. Engal-engal. Kali motor. Kenapa? Beguling. Grepe-grepe. Weh lar. Yo. Nyen kajian sini tu orang istri ni. Aduh. Masa nasi kedoan. Rok. Ya. Nyen nas sing cine nyen. Ya cina das tono. Celanoe. Ye. Kadan apa kadan ando yo. Aduh. Celanoe dia nganggo. Celano contoh garmen ni. Dato petang. Hah? Sino lagi? Ye, nak kengken sekarang bang ingat nang Ustaz ni. Itu yang suwe tangkil begitu. Wah. Waktu tahun 45 kan yang tangkil. Maciri santai sing tahan tangkil mayat. Ni apa beli ni ah? Irako? Itu dah kini adi. Kena Yang mokos yang ada potongan ken bangkiang ken jet. Man potong je paling Wah, yang perwadan cai ni. Mencai ken potongan cai ni. Ken bangkiang cai ni. Niki bangkiang ni cai. Acakal saya kalau finish.
Manang melang potong cai benang sap. Amat hayang perwatan ini. Kau di jam kita jangyang, Ah. rambut keriting. Rumah rambut sosok ngene, Pak. Nak kene. Pidana man op namo 1 bulan di rumah sakit tau. Oh, boleh sungkan. Do bodi di besegar to blus rambut di keriting as. Nementet adane sosok. Pasti sungkan kelipas. Sungkan klip. Aneh kelas bolak-balik dah, Pak. Panas bola-balik, sungkan tipes. Aneh, Ada sungkan kelipes. Yang sungkan tipes, yang tadi ngerayunan katos-katos. Menapa apa yang cara cai? Aneh belek-belek layunan. Man kengke. Modelnya bubur sumsum. Ah. Nut palungan. Lar, Kejar kemulah. peran ke manusia ngamanut palungan Aduh. Pelir, siapa pelir nih kau? Aneh lembek, aneh halus, kenten. Man kengke dia Dan cara cai. dia stand belek. Colek-colek angon bore. Nang udang tain beliak yang ngono puri. Abang Tis. Memang hitam, baunya jelek, tapi manfaatnya bagaimana? Celanone. Ini kenapa saya metang? Lar, tuh. Tiang. Saya cangkil lamunan jani. Saya cangkil kin gelah. Apa kena den gelah? Ini hari kesini tiang sapu nikah. Nih celaka cangkil kena den gelah. Inge. Lautan. Durus. Gelah lakar nyantos jadi puri. Inge, durus. Ci mula sengsen ngelak kena ho. Apa napi di tiang? Mani puan yang dot menekal tangkil. Inge. Bisa na ibu na. Mundut. Mungkin patut lemah nih kengken main. Oh. Petang-petang kene berada nih. Iya dong. Sajo pelir. Pelir aku lah. Cising mau kena. Oke. Tangkil main. Dong bosin begini sendok. Repot. Sepak bola aneh batal. Tunjuknya nawang, aku hidup di ini sepak bola luar negeri kayak gini. Dini balik petang itu lemah kayak gini. Tangnya si nampurang tuh. Sejatinya na apa nih syaratan ci main? Gitu, di tiang matura-matura. Engke. Putran lungo cokor dewa yang jongkrang usi. Ponakan lah. Makayun ngerela rabi. Sampun mau duit tetagon. Mas? Diri goreng pesaman. Rerat. Di tiang mereka ngiring dua agung dan kayun makin sudah nunas. Sampun api antuk pangtang laos panjeknya. Mawi nanti di tiang meriki akhirnya belum cokor dewa santukan belum cokor sama murto bisa ngeliat. Ini saya bentar cang masih togat sana. Katanya pang liu nak kenawang. Apa tuh keadaan ci promosi tuh nak kita? Ini saya mau lot bol citonya nagat sana. Apa napi bentan? Nak kengken nada kene dari putran gelah ma Duh, pinunas. sampun. Sing berada di ban gelah ma kelit. Mapan gelah nang gelah putra. Inge, Yen sing mai kijal aku. Inge patut. Adone teh gelah merabi dini di dia pura mula kal ngaenang panah, mula kal ngetong kan panah. mau becek. Kale ngomong to, ada. Inge. Terus meluna. Inge. Sina len toh. Len tuh. Artinya biar tiang di sampingan tanggung jawab bikin alih di jawabannya keponakan nih. Mana yang ini gini nah, bini cang berdesa dah takonan cang. Oh. Adi yang cang nyong ini noleh dogong biang nih. Oh. Adi marah seliaban jegek. Adi lama kelamaan adi jak puak jak goban nah. Nak musuh ngeliat mulu gitu kan nih. Oh gitu. Oh, keliap-keliap. Oh. Ben jegek, ben daki gitu. Yang cang takon ya, ini Cinawang orang gitu. Yang nak bisa ngeliat apa mana nah. Bangken cicing nggak mau. Mah, doh. Panak bangkung ini mati-mati ya mau. Gitu. Sang kalau gitu mau liake, Oh? liake sing lapis aku dicap-capai. Ini ada cocok. Yang Yo, cahaya gitu. kewak lapis dicap-capai beli. Sing ada dicap-capai cap jempol. Lain dah ni. Artinya capa nawang leaknya apa mana ya? Ah, cibung ngerti. Gue bangken cicing. Panak bangkung nih mat. Apa? Mati tu, panak bangkung tu. Apa amat tuh? Liake tu yang amat. Nyencing orang kita. Kadang di cahaya. Ada yang cip sing leak lah deh. Bisa tu. Tidong ya sama. Apa napi men? Tanya kang apa nih? Iki nggak wanita tu? Ya, dah. Ayo pak. Ye, Asing cocok. sing cocok Lu cina oleh potongannya ke kene non. Nasi cini awaknya gede kengken je tumo. Weh, Makin di tiang matur belum ngocok dewa. Di tiang kan cocok lawan nasi jangan cenek awaknya gede. Ane arsang belum ngocok dewa, ane nasi gede awaknya cenek. Yang nas gede awaknya sih jangan lewat. Kekengkena mah apa-apa. Kayunya nak ampunan jangan besar-besar sampai kayun. Pada umumnya
Kan nas ne ceni otak neno. Ye, sampunang patuh hango. Mon apane picang lalat misi mantra tawa. Nggih. Jangan boleh pancing apalang meleset. Nggih, pun biru. Praktek. Nggih. Apalang malu. Mantrane niki. Oh. Nggih kalau nikah mandang. Bang. Nggih. Tingkang bae se. Batas nikah, batas nikah. Batas nikah. Nggih nganjet. Aduh. Ini mantra mesti ngangjet. Ngan ada orang jalan culik tau jalan. Weh, yan ba ninyo lekjet? Mantra ka ketok katajan pon limane ajom cinya. Oh yang culik ke pun. Oh. Wah, di Sinawan. Lawa ya? Asal culik kau nak ke mantra pun lima nih. Mapan jadi mesti kenal pot. Ah. Oh. Artene ne mantra merane ne ta. Wayah nih, ayang. Baba. Nggih. Ai. Mantrane jane ne. Nggih. Pok. Dam. Ciwala kacik pok lo. Dam. Ecik. Ah, Apa lah? gampang tuh. Maro muntu nih. Ayang sudah. Po. Dam. Ciwala kaci tepuk belut. Dam. Kici. Hei, ke samping. Kicik. Oh ke samping. Ayo. Jadi jangan ngerti. Hijau lah hanya. Nah, ngalah. Po. Dam. Ciwala kaci tepuk belut. Dam. Kici. Jret. Jres. Mesti mau ke jres. Oh, si makan jret. Melang. Anu ini mesti mau ke jres. Sud medam mau ke jres. Bang, lah kakak Terus, baik berangkat.